Pastor arambwira ngo gize ni impamvu ziremereye. Yego. Namubwira ngo yayi tampamvu ufite ziremereye. Uzoza. Cyakora reka mbanze nje kuvugana n'abandi. Toto arambwira ngo mubwire ngo azoza. Buriya Toto wamwe. Yego arambwira ngo gende ubwire pastor ngo azoza. Imana ishimwe gukinguriye irembo ikagushyirizira ukaza ukabana natwe. Ndatekereza hari musike hangoye. Tugize amajoro kabiri turarana ku kitanda kimwe. Ntabwo ari ibimenyerewe byino. Ino mana mujanyira kuri hotel kandi amafaranga nukurira kufyaje iri amafaranga. Na credit yanje kandi igifaranga. Mana mujanye nkamujana kuri hoteli akaryamayo. Ariko sinari kugabanya ibyo nagabanye no. Ariko ari ishura gutya akamambwira ijambo ry'Imana. Kwimana y'umujuru. Twicuye dufite n'ibitotsi akamambwira ijambo ry'Imana. Nijewe gusa ufite ibitotsi byinshi by'umuntu. Ariko yavaga hano. Yanyi ndagira ngo nijewe yaje kwigisha. Ane mugitondo mukandi kanya na mubene gama kutanarashize. Urabwira genda kuti. Wakize neza. Imana iguhereza umugisha. Izi ntambwe wateye sizugusa. Iteraniro ryose ryaranezerewe. Ariko n'Imana yaguhamagaye. Iracyari kwihanga icubahiro bikunyuzemo. Sibyo? Izina ry'Imana rishimwe. Abera bose nimumfashe tubake. Tumugire gutesi tumwezi iki. Tacho twomo. Nukuri kose tacho. Tacho pe. Ariko Imana ntizabura kwikubwira. Ico tutaguha Imana izakimwe. Nico tutakubwira Imana izakikubwira. Yaranakikubwira nje kukivuga. Kindi gihe abera bazagutumira uzogende. Bashafite impamvu zo kugenda. Nimureke twese ko tungana dukomere Yesu mu mashi niturangiza zishi ngwi utwakirira umushumba umuhoberi pana byo kugira vuba pana byo kugira vuba nushaka n'indimi niziza uzivuge
twakirira umuntu baje kugira ngo dutaramane katubari tukikuramukanye sibyo yo yamana hari ikindi mbonye ndaza kubivuga rimwe kabiri gatatu mwiriweho bene data n'Imana ibaha umugisha hamwe natwe ngaho genda uje kuramutsa mushumba katika maono Polo aliona mtu akimwita katika maono Polo aliona mtu akimwita Polo uje uhubiri kwetu Makedonia Polo uje uhubiri kwetu Makedonia Polo uje uhubiri kwetu Makedonia
Tukwemo gutego gutana. Kantangiza haleluya. Uba witsumuka kugira musome ijambo ry'Imana. Amen. Imana yamwishyurishe. Imana ishimwe ko yaduhaye amahoro mu mitima. Icyo gusa kirahagije. Amahoro mu mutima gusa kirahagije. Kamenye icyo yaje gukora. Imana yamwishyurishe imbaga. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Badusubiriza amabuke Amen. Nta kibazo nushaka umuseke nawe uzokuba Imana ishimwe. Turi mu iterane izina ryacu niba kubwira ngo se bari mwana w'Imana ngiye ikarigari kugira gute sibyo hari impamvu nyinshi zazigenza abantu sibyo muzababwira ngo twari muri garuka ushime iyi niyo zina ry'igiterane ni garuka ushime ubundi mwana tuzaba nitubatumira muzamumenya ngo badutumiye kandi muri garuka ushime. Ngicho tutayindi si ukwifotoza Imana sio mugambi wacu dushimike sibyo turi mu gushima n'ibindi byose bidufasheho biri muri environnement yacu bidufasheho bifashe ku mubiri ariko mufisha tukwiye kuba dushima ngiki sibyo sindi busome teme aba barayitugiye utaza wumva nyine nuko ndawundi kandi turanayivuze mu rwandiko rwa Biroma Paulo yandikiye Biroma igice c'8 umurongo wa 32 Bibiliya yavuze ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo indi Imana utanga uwawe se wewe wobishobora ntiwo bishobora n'ukuri mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ese ubwo itimanye umwana wayo Imana icyo Imana yari ifite gihenze yagombaga gukomera ikagitinda nk'umwana wayo. Nuzoza ugaruka mu mashimwe ugatekereza ibyo Imana yakoze tukazuhera gusa ku mahuzu wabonye sibyo muranyumvishije tukanahere no ku mitsima kuko utagishoje ibyo bize biza nyuma. Dore icyo dukwiye gushima ni iki ngiki Imana yakoze. Haleluya, nicyo gishingiweho impamvu zose zacu zose zo gukira indwara no gukira impanuka turindirwa muri we. Ni muri Kristo niho uburinzi bwacu buherereye. Niwe wo gushimwa rero. Nukuri kw'Imana dushime Yesu harimo amahuzu n'amazu tutigeze dutunga muri Yesu. N'ibindi byose uzubona ngo hari ibyo yagukoreye ariho uzozuheraho. Nuja gushima tukazushima kuri utungutu duto uzazamushima Yesu. Nushima Yesu uzamushimiyemo n'ibindi byose. Duhereze Yesu Kristo. Haleluya, mwaba musubizamo umukunga mu yego nimuze ukugabura uko muragira ngo isaga ziriko zirimo umukunga yego Paulo
uje Makedonia aryamye asinzire ngo yigendera mu yindi safari umuntu bwamusanga baramubwira ko atanga ubwiye si wahamagara ugende Makedonia bakirane munezero